Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. No alcohol ang Kali, kaya bubbly sarap for everybody. Nor-Cubes. Buong-buo ang Pasko with Nor-Cubes. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataoning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, Oktubre 29, 2023, and kaibanan po si Christine Longabella for Legally Yours GB Dapat Aramo Sunday edition. For sure na miss nindo ang tugtog na ini. Hey, 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 it's a beautiful day. Sana hindi lang iyong tugtog, kundi ako, na-miss nyo rin. When I see her, I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Pagpasensya na nindo mga tugang ta, dakol na ganap, dakol na kabisihan, kasi ributan, Beautiful, dakol na namatian. this is my Speaking of namatian, sabi uso daw talaga ngunyan ang ubo, sipon. say that you love me. Sana magrahay ka na din po, Miss Lerma Odonio. My, And gabos na may mga namamatian na kung ano-ano dyan. birds are singing, you're by my side. Uy, mga tugang, today is not so happy day sa nagkapira or sa kadaklan. Beautiful day. Nata, si sayang makakaukod. Anong igwangon niya na aldaw na ini? Day, go on and on. Hey, hey. Nailing mo na yun, nawalta ko sa cellphone ta na pang text line. But anyway, naka-live kita mga tugang sa DZGB News Online Facebook page. This is my And sa YouTube, DZGB Legazpi. And sa App Store, pwede nindong i-download DZGB say that you love DZGB Live News Online Radio. my, it's a beautiful day. Naka-live din ako sa sakuyang personal Facebook account. Good morning, everyone. O sige, dakulo na kitang nag-good morning digdi sa saro kong live. Haputunta daw ang mga viewers ta digdi. Ano ang igwangon niya na aldaw ta magiging mamundo ang kadaklan? Oh, my, it's a beautiful day. Uy, good morning, Ma'am Bebs, Jolly Bebs Kitchenette dyan mga tugang sa Polangi. Namiss ko na ang food mo dyan, Ma'am. Okay, good morning. Tita Aniway, good morning. And sa mga estudyante ko, yaraon man digdi. Aba, mga atabon pala magmaratang mga estudyante ko pag Domingo. Dahil ko mantig assignment na maghiling sindakang sa kuyang programa. Good morning, Kathleen Bangate. Good morning, Jemuel Daculio. Think I'll take Good morning po, Wad Kit Liabres Amaranto. hey, it's a beautiful day. Hi, Kuya Mike. Good morning once again. I've got someone waiting for Good morning, Attorney Chester Price Tabuena. you, say A good friend of mine, dyan sa Aklan. beautiful day. Bakit nanonood ka, Attorney Price,
Naiintindihan mo ba ang Bicol? This is my Ang fresh naman sa morning, attorney. Hi, baby Andrea Prado. say that you love me. Na ngayon ay, tama ba? Hindi na Prado to eh. Kinasal na to eh. Beautiful Diba? Nauunahan na yung ate. birds are singing Ingatan si baby. by my side. Hi, good morning. Pa-shout out daw. Okay. Shout out to Hotel 101 Manila. Natadakol kitang viewers, listeners mo niyan sa ibang lugar. Wow. Sunday, go on and on. Hey, hey, hey. Mapipiritan kita kaini magtagalog. Pabili po, Lana. Beautiful. Maririparo tayo. This is my Morning, Chok or Miko Peralta. Good morning, our sexy tari Dayan Ecleo. you say. I miss you too, Alvin Laudato. Oh, my. Good morning, Sir Lot Sumatra. Nasa biyahe da pa Kamsur si Jemwell Daculio. Uy, oo, dakul ngun yan na mga nagbabiyahe, pauli sa kanya-kanyang probinsya or pauli sa syudad, sa Manila. Or kung masarain man ka mo, mag-iringat po sa biyahe. Listening and watching from Purok 3, Barangay Pigkale. O, mag-ingay Barangay Pigkale. Sabi yan ni Dayan Ecleo. Good morning, Tito Dudes. Good morning, Ate Lich. Good morning, Kuya Ryan Cabria. Okay, I hope you feel better too. Sabi ni Miss Odonio, thank you so much. Medyo nakikisama na po today ang aking throat. Kang mga nakaaging aldaw mga tuga, ang boses ko garo, nagbibinata. It's a beautiful. Good morning, Sir Mark Kevin Aroco. I've got someone. Good morning, Sir Jerel Aranya. Well, O, puro ka mo good morning. Dahil mantig simbag so hapot ko. hey, hey. Anong igwangon niya na aldaw, tama mo mundo ang kadaklan. Beautiful sound. Happy birthday po sa papa na aming sexy tari, si Sir Ching Ecleo. Happy birthday, Tito. And yung kambal niya daw na nasa heaven na. Happy birthday po. Say, Oo, si Kuya Lon pala. Kuya Lon Andalis, happy birthday. oh, my, it's a beautiful Ikaw talaga din. Imbes nakalimutan ko na, pinag-greet mo pa si Kuya Lon. singing. You're by my side. Let's take the car. Good day, Mr. Abdul Hassan Ali. Hey, hey, hey. Good morning, Attorney. It's really a good morning hearing your voice again. Okay, sabi ni Sir Antonio Fernandez Reyes Jr. Ay, thank you po ha. No gimmicks muna, liquor ban. Tama kaya? Bawal na mga panya. Panaw na ki Erikapan. Buenos dias, Attorney. Sabi yan ni Mr. Juan Caudillo. Liquor ban daw, no gimmicks, bawal na mga panya. When you say, Good morning, Attorney. Watching from Ligao. Hello, Mr. Doms. Ano to? Bants ba to? Bants. oh, my, it's a beautiful May nagpapag-greet din sa kanyang sarili. Belated happy birthday, Mr. Francis Lim, ang Francis M. ng Ginubatan. beautiful day. Siribot na din ang kadaklan ngunya na aldaw mga tugang dahil sa aga, it's a big day.
It's the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 or the BSKE 2023. Beautiful Sunday. This is my... Wala pa daw nakuhang paipit kaya mamundo, char. Aba talagang dapat lagyan ng char dahil bawal yan. Mahigpit na pinagbabawal ng COMELEC. Kaya nga ni kahapon baga mga tugang kung nagdangog ka mukhang legally yours kahapon with Kuya Mike and nagkaigwa kita nin special guest. Thank you so much Attorney Jehan Rebustillo or Attorney G. Rebustillo. Tinukar po ang nagkapirang mga pinagbabawal kang COMELEC See her, I know that you'll say. base sa mga COMELEC resolution, base sa Omnibus Election Code, ngunyan, or before the BSKE 2023, during, and after. And saroon na dyan ang vote buying and also the vote selling. Love me. Oh, my. So, para mas masabutan, pwedeng i-search na lang nindo giraray mga tugang. So, naging programa kahapon. Okay, sa samuyang Facebook page, nag-live sinda kahapon, DZGB News Online. For a ride. And sa YouTube, DZGB Legazpi. So, ang date, October 28, 2023, at 11 in the morning to 12 noon. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, So, not only the COMELEC ang nagbabantay sa mga arog kaining sitwasyon or mga pinagbabawal, kundi even the PNP, of course, mga law enforcement authorities, and of course, also the Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter. say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Kung dain nindo ara mga tugang, igwa ang IBP Albay na pigaapod and of course the provincial government of Albay, the COMELEC igwanin pigaapod na Kontrabigay Task Force Committee. Oh, my, it's a beautiful day. So, para sa mga complaint o reklamo manungod sa vote buying, vote selling, pwede po na mag-contact sa IBP Albay Chapter. Their cellphone number 0962-150-9822. Pwede sa National Bureau of Investigation 0905-247-7287. Hey, it's a Para naman sa pag-scan in QR para mas madali ka mong mag-file in complaint or magreklamo, when I see her, I know igwang pigpa-provide din na QR code mga tugang. So, pwedeng i-search na lang nindo ang Facebook ang IBP Albay. It is ayan, IBP Albay po ang nakalaan. this is my Yaon yun dyan mga tugang. day. When you say that you love me. So, ngunyan, laog pa kita sa election period na pigaapod. Nagpuon mga tugang ang satuyang election period. So, these are the dates to remember. Take the car and Base po sa COMELEC Resolution 10905, from August 28 to November 29, yan ang election period. follow the sun,
making Sunday go on and on. Hey, hey. So, August 28 naman to September 2, yan su filing kang Certificate of Candidacy. So, medyo nagkakaigwa kita ng recap. My beautiful day. When you say Poon October 28 to September 2, poon kang pag-file kang kandidato kang sa iyang Certificate of Candidacy, automatically he or she is considered a candidate. beautiful Which means, the moment na nag-file siya nin sa iyang COC or Certificate of Candidacy, dae po siya pwede na mangampanya. Okay? Syempre, so iba excited gayud na naka-file na nin COC. Uy, pwede na ako. Mangangampanya na ako. No! Nahiling nindo, dakulon bagang tinawanan nin show cause order ang COMELEC base sa premature campaigning na pigaapod. So, mga tugang, premature campaigning poon September 3 sagod Oktubre 18. Sunday morning, up with the lock. I think I'll take off. Mapa-personal man yan na pangangampanya, mapa-social media, bawal pa. Alagad, pag-abot kang October 19, That you say, hey, saka lang pwede na mangampanya. Kaya 'di ba, pag-abot kang aldaw na ito, Oktubre 19, saka na siribot dyan. Mahiling mo, nagkakarabit na kang sa indang mga poster, mga tarp. Nagparalit na kang mga profile pictures sa social media. Nag-story na sa My Day kang sa indang mga poster. Pwede na nung October 19 ang mga arog katong acts. it's a beautiful However, dakul man giraray na limitasyon ang COMELEC puon sa size kang mga tarpaulin, mga poster. Sa in lang ini pwedeng ikabit, sa in dai pwedeng ikabit. We'll drive on. And natapos mga tugang ang campaign period kahapon, October 28, 2023. It's a beautiful Kaya 'di ba, magkairiling naman nindo diyan. Nagparalit na naman kang sa indang mga profile picture, bumalik na sa dati. Sunday. So mga naka-photo lab, ano daw kung nagparalit naman? Nagparalit anyo sa mga naka-photo lab. When you say that you So again, ang campaign period lang mga tugang October 19 to October 28. it's a beautiful Which means, ngunyan, October 29, may mahiling ka pa dyan na nangangampanya. Nako! This is my beautiful day. When you say that you love me. Sabi nga ni mga tugang ni COMELEC Chair George Garcia, kapag tapos na ang campaign period, alagad may nangangampanya pa, apwera sa pwedeng madisqualify, same sa premature campaigning, so nangangampanya na dai pa dapat before the campaign period. Ganun din pag nangangampanya, natapos na ang campaign period. So aside sa pwedeng makahampang sa disqualification, pwede din Sunday morning. na isuspender ang sa iyang proklamasyon in the event na siya manggana. It's a beautiful day. So, di ba, dakulon na
limitasyon, dakulo na pinagbabawal, ang satuyang COMELEC, Know that you ang satuyang lay, mga batas, manungod sa BSKE 2023. Actually, bako lang BSKE, kundi, di ba, barangay pa lang yan, what more kung sa gubernatorial, di ba, mayor, what more kung sa national elections. when you say That is why, very important mga tugang, na ang satuyang mga kandidato dapat aram ninda kung ano ang pinapasok nila. So, dapat, before sinda maglaog dyan, aram ninda ang pigsasabi kang batas. hey, 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 it's a beautiful day. Bako yan simple mga tugang na nahihiling nindong, mamuro motorcade lang ako, mapa-cute lang, mahay-hay. Mataram lang sa hampang, mapa-cute na naman. Bako iyan arugkaan. Hot, hot, beautiful Sunday. This is my Magabat po ang responsibilidad na pigpapataw maski ang tao sarong kandidato pa sana. What more pag nanggana na, pag nakatukaw na sa pwesto, syempre mas magabat ang responsibilidad kaan. That is why, dapat pag-iisipan na maray po ang iboboto sa aga. beautiful Sunday. This is Sa tinaram na din nga ni kahapon ni Attorney G. Rebustilio say and even kang kadaklan, that you love. saro lang ang boto mo. Oh my, it's a beautiful day. Kaya ingatan, Hot, pag-isipan na maray. beautiful Sunday. This is So, aside mga tugang duman sa mga na-mention ta kasubago, ngunya na aldaw, mamundo ang kadaklan dahil liquor ban na. Sunday morning, up with the lark. Liquor ban ngunyan, October 29. Sagkod sa aga, sa aldaw mismo kang burutuhan, October 30. Ano ang pinagbabawal digdi sa liquor ban? Ano daw kung mamundo si Kuya Jun? Okay lang sa mo, Kuya Jun. Okay lang. Dahil man para inom si Kuya Jun. Beautiful day. Sako okay na okay lang din. Dahil man ako nagiinom. Hot, hot, beautiful. Oh, ini ang bawal ha. Ngunyan, sagkod sa aga. Liquor ban, ang pagbenta. Pagbenta kang alak. Say that you love me. Oh, Pagbenta kang maski anong alcoholic beverages. Bawal ang pagbenta, so mga may sari-sari store po dyan, o kung ano pa man, take the mga grocery store. for a ride. Hey, Pag mapunch na sa cashier, oops, no, dai pwede. Ang pagbili. Siyempre, kung bawal ang pagbenta, bawal din ang pagbakal. on. Hey, hey, And ang pagkonsumo. Kaining alcoholic beverages na ini. hot, hot, beautiful Sunday. So, bawal yan all throughout the Philippines. Ngunyan, sagkod sa aga. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful. Sabi, bawal pagkonsumo nin alak sa public place or places or pampublikong lugar.
And mga tugang, para da ikaw madipisilan sa aga, igwa po din pigpo-provide ang COMELEC. I-search na lang dinindo. May mga Facebook man kamo. Gayon. So mga wara, tabangan na lang po nung mga igwang Facebook. Yan. Search lang sa COMELEC ang Precinct Finder. The COMELEC Precinct Finder. Online na po siya. Pwedeng hanapon ang sa indong polling place sa aga. And ilalaag lang ang following details or information. Your full name, date of birth, and place of registration. Kung saan ka nakarehistro, kung saan ka maboto. With the lock, I think I'll take off. So, isa-scan lang yan na QR code na pigpo-provide dyan sa COMELEC Precinct Finder. Or pwede din nindong hanapon sa website. I-type lang sa website, okay, sa search web, precinctfinder.comelec.gov.ph. Hot, 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 beautiful Sunday. This is Wow, dakul pa kitang greetings digda. when you say that you Good morning. Minatunog pa sa naso alarm ko. my, it's a beautiful day. Okay. Good morning to Laguna La Famia. Hi, Kulot. Good morning. Good morning, Sir Hernani Aspe. Good morning, Sir John Glenn Bantog. We'll drive on and follow the sun. Make Good morning. it go on and on. Hey, Hi, Patrick Mahilong. Good morning. Happy Sunday po. Hello, Sir Aldrin Matias. beautiful Sunday. This is my So, mga tugang, yan ang sa tuyang topic para sa programa ta today, Legally Yours, GB Dapat Aram Mo Sunday edition. A belated happy birthday din po pala, of course, to our very own Sir Jose Nonoy Locsin Jr. Belated happy birthday po, Sir Nonoy. Sa aga, mga tugang, the whole DCGB team or PBN Broadcasting Network, syempre ta, kaiba ang sa tuyang OKFM. Siribot po kami para sa election coverage. So, padagos po na mag-antabay sa samuyang istasyon para maaraman maging updated sa mga pangyayari sa aga. So, we are all hoping and praying for peaceful and successful barangay and SK elections 2023. Again, ingatan po, okay, ang boto, pag-isipan na maray ang iboboto dahil saro lang ang boto mo. Sa lado technical, nakaibanan ta po si Kuya Jun Napolis and 3 minutos na sana antes mag-alas 7 nin pagkaaga. Ini po si Christine Longabella para sa Legally Yours, GB Dapat Aram Mo Sunday edition. Happy Sunday! Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.